reka nongere ngo ikaze rero kuri Rwanda nguhaye ikaze aho dukomeje gusesengura ikibazo cyangwa se ibimaze gusinyirwa i Washington amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Congo. Ndabona bigitangaza abantu benshi cyane, abantu bibaza u Rwanda rusinya amasezerano gute na Congo, ko u Rwanda rutari muri Congo ahubwo M23 ariyo iriyo, kandi kabitaragaragaye mu masezerano nk'uko nabikubwiye muri video y'ubushize. Bigenze gute? Biri gutangaza abantu benshi cyane, bamwe bari kumbwira ngo byabacanze, ariko noneho bamwe bakanabaza bati ninde utsinze hagati y'u Rwanda na Congo. Ibi bintu uko nakubwiye ni ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri buzasoza, kuko abayuda bari muri Amerika n'ubwoko 10 bwari muri Afrika bugomba kuza hamwe, kandi ibyo ntabwo bishobora gukunda Congo idafite amahoro, ntibyakunda. Ariko uyu munsi reka twibande kuba ari kuvuga ngo ninde watsinze hagati y'u Rwanda na Congo muri ibintu. Ibintu biri kuba muri Congo ntago ari uruhurirane cyangwa se ibintu bije gutya gusa. Murabizi ko abakurikira iby'imipira Congo bagiye kwihita icyo kujya mu gikombe cy'isi. Biriya bintu nabyo ni amareshya mugeni, ni ibintu byo kuzana mu Rwanda kugira ngo rujye gusezanya amasezerano na Congo basinye, byose biri muri uwo mujyo. Nuvuga ngo Congo, kubera ko abantu bose bamaze gukanguka babonye ko kiriya kibazo cyo muri Congo kidashobora gukomeza kwirengagizwa, nibwo bashatse Congo ukuntu nayo bayishimisha, bongeye bayishimisha, none basinye amasezerano. Video zashize nakubwiye ukuntu Qatar igiye gushyiraho investment ya miliyari 21 z'amadolari mu by'amabuye y'agaciro. Urumva u Rwanda nirwo bari kuvana amata ku munwa, noneho bagende bakora ibintu muri Congo, kandi urumva ko ntabwo bashobora kwinvestir amafaranga angana gutyo ya miliyari 21 z'idolari hari intambara. Abarokaro umutwe rero bize wo gusahurira mu bundi buryo, akaba undi muvuno baciye, kuko babonye ko badashobora gukomeza ibintu by'intambara. Uwatsinze n'inde rero hagati y'u Rwanda na Congo? Wibuke ubundi amasezerano yasinywaga na Congo na M23, niho basinyaga amasezerano, noneho u Rwanda rutahari nyine, kuko u Rwanda ntabwo rwari muri Congo uko byari bizwi. Uko byaje rero gukomeza gusunikwa bigashyirwamo ingufu, u Rwanda rukarangira ari rwo rusinya amasezerano na Congo, ni ibintu byatunga abantu benshi cyane. Reka ngusubize inyuma gato nkwibutse, uzi ko ubundi kera Kisekedi yari inshuti n'u Rwanda, bari bandayishimiye bose bacira bugufi u Rwanda. Ukuntu byaje gutera kugira ngo bivumbure ku Rwanda, byanze bikunze abazungu babigizemo uruhare, kuko abazungu imukoranye cyane igihe kirekire, bageraho bakabona ko wabamenye bagashaka kwigizayo. Nibwo rero twagiye twumva Kisekedi atangiye kuvuga ko no, ntashaka kuvugana na M23. Yarabyanze, ageraho arabyanga burundu yivuye inyuma, ko badashobora gusinya amasezerano na M23 ahubwo agomba kuyasinyana n'u Rwanda. Hagati aho rero urabona ukuntu avuye i Washington, ukuntu yakiriwe, wagira ngo ni ibirori bihambaye.
muri Kongo bazi ko intambara hagati ya Kongo n'u Rwanda, mu gihe mu Rwanda bo bazi ko intambara iri hagati ya M23 na Kongo. Urumva ni ibintu bicanga abantu cyane cyane abanyarwanda. Ibyo kuvuga rero ngo ninde watsinze muri aya masezerano yasinywe, nubwo bose ubona bagaragara barakaye, abantu bakanavuga bati Trump wenyine wagira ngo niwe wari wishimye muri aya masezerano kandi atazi niyo biva niyo bijya. Ahubwo abantu babigizemo uruhare, babisunitse cyane cyane. Nkavuga ko ya mwami wa Katari nko mbikubwira ari umuntu washese u Rwanda kandi yarushese nabi. Mu gutsinda rero mu kuvuga ngo ninde watsinze hariya, Kisekedi niwe watsinze, kuko ibyo yamye avuga ngo ntazasinyana na M23, agomba gusinyana n'u Rwanda, u Rwanda bakarusunika bakarubeshya mpaka rwemeye kuza gusinya. Ngo kuvuga ko nta gushidikanya ko Kisekedi niwe watsinze, nubwo nawe bagiye kumukina. Urabona aracyari umwana muri uriya mukino, ariko byibuze wenda barasobanukiwe, kuko hari ikibazo abantu batabona. U Rwanda rwagumye rufite imbaraga, ariko noneho bari kuruca imbaraga bazishyira kuri Kongo. Ukabona n'u Burundi buza bwiyomeka bujya kuri Kongo. Ni ukuvuga ngo bari abantu baricaye, Abarundi, Abakongomani, ba Katari, Abanyamerika, Abazungu bose bicaye hamwe, u Rwanda bararuheza, noneho baruviraho inda imwe. Akaba ariyo mpamvu ubona bahuriye bose baza gusinya aya masezerano. Nkakubwira ni wowe munyarwanda cakenge, kuko abazungu buriya kugira ngo bagere hariya ibintu byose babihe Kongo bayijyane mu gikombe cy'umupira w'amaguru, Kongo bayihare amasezerano, Kongo bayivuge ko ubu ngubu bimeze neza, iri gutekana. Ni ibyo kwitondera, kuko buriya noneho ibibazo bigiye guhindukira mu Rwanda. Niko bakora, kuko urumva bakoresha abanyafurika kumarana, bamara kubona mumaranye noneho kugira ngo biyerurutse bagahita bahindura uruhande. Ubu Kongo nigeze ku mbehe, ukabona ko na perezida w'u Rwanda abona neza, azi neza ko bamushutse, bamubeshye kujya muri biriya bintu. Ahubwo nkuko nabivuze muri video bushize, yakwivira ku butegetsi akavuga ati amahoro narayabahaye, dore ndagiye. Cyangwa se mbere yuko bajya gusinya, intambara rero ikaba yarabaye bikarangira, kuko ubu ngubu ntabwo intambara ishobora gupfa kongera kuba, kuko amasezerano yarasinywe. Ni intambara nivuka bazavuga ati ntureba ba bantu nibo banze gukurikiza ya masezerano, usanga noneho ibibazo birabaye, kuko none ari Abarabu, ari Abakongomani, ari Abanyamerika, ari cyose bahita bavirinda imwe ku Rwanda, yaba gufata ibihano, yaba intambara. Niko bizagenda. Muri make rero uwatsinzemo hariya ni Kisekedi, kuko yanze gusinyana na M23, avuga ko agomba gusinyana n'u Rwanda. Ari byo bintu byatangaje abantu benshi cyane, mbona abantu b'Abanyarwanda cyangwa abantu batumva, kubera ko bifite uburemere bukomeye kuba utari mu ntambara n'igihugu direct ukajya gusinya nabo. Ni ibintu byo gutega amaso. Reka turebe uko bizagenda, ariko muri make ngusubije wewe wambaje ninde watsinze. Kisekedi niwe watsinze cy'umutwe hariya, kubera ko yanze gusinya na M23. Aravuga ati ngewe sinshobora gusinya n'abantu nzi neza ko bituruka i Kigali, nubwo abantu bose bavuga ngo no ni M23 yijyanye hariya, ariko kuntu basunitse bashyiramo imbaraga kugira ngo u Rwanda ruze gusinya hariya, ni ibintu byatangaje abantu benshi cyane. Aribwo bwabo hanuzi bw'inkone ebyiri. Nkubwira ko yudu uri muri Amerika nubwo 10 bwabo muri Afrika bagomba guhura, kandi ibyo ntabwo ushobora kuba Kongo idafite amahoro. Urakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, todaraba, tov meyo.